Yes, nanone tugarutse ku mirongo y'imbere ku makuru y'imikino abagezweho ari kuvugwa mu ikipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru. Gusa harimo kuvugwamo umwataka mushya ugiye kujoininga ekipe. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Hames Cedric yahuye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport. Ikindi kandi ku rundi ruhande iyi ekipe iri kuvugwamo umwataka mu komeye cyane guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport, uca ku ruhande bamwita Kirongozi, nawe ari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Sport. Ese bigezeho uraza kumenya byinshi birimo gutangazwa muri ekipe muri rusange. Turagufite ingingo zihambaye cyane tugiye kuganiraho, nimuze duhurire hamwe kuri iyi page ubundi tuzirambure. 5/5 ni Gikundiro info ikugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Nimba ari ubwa mbere wadushigikira ukana subscribe umunsi wa video, shigikira ukana subscribe kuri buto itukura kandi no kunzigera kugira ngo ujye uwa mbere mubona updates zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho umunsi ku munsi. Hari amakuru turi buze kwibandaho, uraza kumenya amakuru akomeye cyane. Hari urutonde rw'abakinnyi 11 beza kurusha abandi muri shampiyona y'u Rwanda n'umutoza wahize abandi. Icyatunguranye nuko Ojera na Muhajiri batawe mu bigori. Ese ni impamvu yatumye bata mu bigori? By'umwihariko uraza kumenya byinshi kuri izi nkuru. Nanone kandi ku rundi ruhande perezida w'ikipe ya Sport Uwayezu Jean Fidel yagabiye Muhire Kevin na Cyuzuzo Delphine basezeranye kubana nk'umugabo n'umugore. Birumvikana neza ko umureyo nyakuri nka Muhire Kevin nta kuntu atagabirwa inka. By'umwihariko uraza kumenya byinshi ibyabereye mu gikwe mutamenye byose, turaza kubikubwira 5/5 Gikundiro info. None kandi ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwasetse cyane nyuma yo kubona abashaka gusebya umukati. Bamwe mu bafana wa Mukeba birumvikana ko aribo barwanya ikipe ya Sport, bagiye bahimba ibihuha bavuga ko umukati w'ikipe ya Sport utejejwe. Ariko by'umwihariko hari ikintu gikomeye cyatangajwe kugira ngo umukati ukomere, by'umwihariko ukomeze kugira isoko ku rwego rwo hejuru. Birumvikana ko abafana ba Mukeba batishimiye ko ikipe ya Sport yiyubaka neza, bityo rero ubuyobozi bw'ikipe ya Sport ubu bwatangaje undi muvuno ukomeye cyane. Hari inama ikomeye cyane ndetse ubuyobozi bwanakoze. By'umwihariko hari inama yakozwe ku rundi ruhande, ariko ni inama yiga ku mutoza w'ikipe ya Sport Mohamed Wade. Nawe yagize amagambo atangaza arimo agahinda kenshi cyane nyuma yo kumva ko iyi ekipe igiye kumusimbuza umutoza ufite ibigwi biri hejuru. Tuguhaye ikaze aho uherereye hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tuguhaye yambo, twifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Ubundi reka twanzike ingingo imwe ku yindi tudaca ku ruhande. Reka dutangirire kuri iyi ngingo ikomeye cyane mu ikipe ya Sport yo gushaka umutoza. Ni umutoza ukenewe cyane dore ko ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bwanihanganye. Nanone bukaba bwatangaje ko mu batoza 30 bandikiye ikipe ya Sport igiye gukuramo umwe ufite ibigwi ndetse ugiye kuza hembwa agera ku madolari 7,500. Umutoza wa Rayon Sport Mohamed Wade yagize reaction atangaza amagambo arimo agahinda kenshi nyuma yo kumva ko agiye gusimbuzwa n'umutoza ufite ibigwi biri hejuru. Mu gahinda kenshi Mohamed Wade wari umaze iminsi arimo gutoza ikipe ya Sport. Rayon Sport iza gutandukana n'ikipe kubera ko hari umutoza mu ikipe ya Sport Zerifani watumye ikipe itandukana kubera ubwumvikane bukeya bituma
bigatuma inatakaza imikino ya hato na hato. Ibi bituma ikipe Rayon Sports ifata imyanzuro iramwirukana, ndetse ku bwumvikane Yemeni Zirfan abaragiye asimbuzwa uyu Mohamed Wade, akaba ari wo mutoza wari urimo kubyimba ikipe ya Rayon Sports. Yagize icyo avuga, yagize ati ibyo mwabaza ubuyobozi, njyewe ndababaye cyane kuba bagiye kunzana n'undi mutoza. Lisansi ninayibonye kandi ninzagerageza gukomeza gukora ibirushijeho, dore ko byari bigoranye cyane ku rwego rwo hejuru kubera ko bijyanye n'imisifurire ntabwo byambaniye, namwe murabizi neza. Ni ukunyihanganira gusa ndashenguwe mu mutima wanjye kumva ko hagenderaho undi mutoza, ni mu gihe ikipe yanjye yari itangiye kumenyerana nanjye. Mohamed Wade yatoje Rayon Sports imikino 11 ya shampiyona, atsindamo 6, anganya 3, atsindwa 2. Rayon Sports ubu iri mu mwanya mubi cyane. Ubu yagakwiye kuba iri ku mwanya wa mbere, ariko ubu iri ku mwanya wa 4 n'amanota 27, mu gihe ikipe bahanganye ifite amanota 33 iri ku mwanya wa mbere ariyo APR FC. Biragoranye cyane ku rwego rwo hejuru. Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidel hejuru cyane, abari bamukomera amashyi cyane kuko yubatse ikipe Rayon Sports, yakoze ibishoboka byose. Uyu muperezida abayobozi b'ikipe Rayon Sports bagakwiye kuba bigiraho urugero rwiza. Birumvikana hari ubukwe bukomeye cyane Muhire Kevin yagize, ndetse uyu Muhire Kevin avuga ko akunda ikipe Rayon Sports byimazeyo. Ubwo hari kuwa 4 tariki ya 14 Ukuboza 2023 nibwo Muhire Kevin yasezeranye mu mategeko na Cyuzuzo Delphine, umuhango wabereye mu murenge wa Kimisagara kuri uwo wa 4. Ni ibintu byari byifashe neza cyane ku rwego rwo hejuru. Uyu muhango wari witabiriwe na Uwayezu Jean Fidel, by'umwihariko yagabiye muri make uyu musore inka. Ku rundi ruhande ikipe Rayon Sports irimo kuvugwamo abataka, abakinnyi, ndetse biri kuvuga ko ishobora kuzasinyisha abakinnyi 5 beza cyane. Uza ku mwanya wa mbere Peter Agrubovor, hakaza Niyonzima Olivier Sef, hakaza na Kirongozi Richard Bazombwa, hakaza uyu Hamis Cedric, ndetse ibiganiro bimeze neza cyane. Hari n'abandi bakinnyi bagiye bavugwa, Emery Bayisenge, Hakizimana Muhajiri, ndetse na Kwizera Olivier. Abo akaba aribo bakinnyi bari ku isonga, ariko nanone ku rundi ruhande na Onana arimo kuvugwa. Mu batoza harimo Patrick Osemos, akaza Robertinho, hakaza n'abagande barimo gushyirwa ku mirongo y'imbere ku makuru y'imikino, arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bifuza ko babyimba ikipe Rayon Sports. Ikindi kandi ku rundi ruhande ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports bwanenze bamwe mu bantu bashaka gusebya umukati w'iyi ekipe. Birumvikana ko ari n'abafana b'ikipe ya Mukeba. Ciao ciao, turazana n'amakuru abagezweho.